87.6 Ghetto FM. Ntio boria director babero kinoro ti factory NMBA ko bweketha torenda akurima beto bone mbecha akurima beto bakuthiri anguo akurima beto bakuthiri iratu ni atabo kumenya ibathiriti iratu urecemania mtu kwarite kirita mandibuti wamuria imbi akwira nkwaga mbecha kugura turatu arithiro ekirite mbienge kichari chake ketha majani njerene akwira menya ntena cha kugura nguo cha gwikira ndeu bwakiego iti factory kwimbi bwekirite ugagolelia rimba bainge biba ekirite ne wampa pangi maro matheri bare ontu bathenirwe ne keitindi baba thenia nae ni barire muri miathira nene ate butetagia kura bubenga mwanka munyeja guchietia nontu keitindi na directors bo ni batwire ngambiti tigo kathukia antu bakusto weru ti factory twarie na abwedeu okay ni ate na abwe bwirite director baberu bandeu haya mambo kwa kipupi hiyo nimesema hata kama ni hii chama ya mkulima Kristo waifikirie na vile vile sikando zote za Magamba tumewaelezea. Hebu mewaelezea nini? Sikando zote za Magamba Ghetto FM. Aya, Profesa Njoka gwene mbiego gweketha atongoria mara tuli namo thaino ni ate abathithia kuri mutongoria omwe urangithagia antu ntaka kenda akanyomba kindi kinwe wakimaga ntaka primary akamutu andu Tharaka akanyomba alafu kindi kiwetere wijo mucokerio ri omuthia yes aya Njoka eta na mbere ungi nawe ni auga aruthite ukwa arutha supermarket arutha kanwa o nawe muthomi Njuki ina kungia thithitie thoko ta igu ukugira arutha na bara gwita wetuguru tacua atumirite marebe akite thoko teu na kungi isuka nantu magena muno mona marebe guti magezi kule ni ochuka wana na kanwa ni untu bwai nuntu ni mabati aya abiashara bathoko ya Kano twire ni bwebuiga gwate atwe tukenete muno ni ngabano wetu gutwakira thoko mbere ya bwakirwa gwakaria ate twaturaga mburani tukiuragirwa na riuani acokaria tukirite setiraiti tuturaga weruni wakagia mpempe nawe na uge bwawe nintethekete muno kumari twatumirwe thoko eno nae mbokagia mpempe mwigunye tio ene twikara uko twina fish na gute muntu uthukagia unge aya nagwe wa thoko ya chuko riuga ate ni nkenete muno nuntu wa thoko eno ni mbie gukenetie nkurukie bingi bionthe wigirwa andiki athiini wa thoko eno nuntu guti mwana gicagi ko riu matinda mari atheru muciari wareta mwana ndike aiu na twire barethire nindethire rimubega bantirine la mwana mberia nkinya gwikara ndi wege na 6 months burira gavana wenu uria wabwakire yo ate ndukauga ni wega muno muthomi Njuki nuntu agutumenyera na kumba gutweciriria kubetukira twana na ni ate aguchengwa ni untu bwa thoko iu na baba gatinda bakimucenga bamusenge no ti atuthikiririe no tunitio twina kura aya kindi kinandi ni ate okugaga bwa vice chancellor wa university ya Chuka Profesa Njoka mtu amepewa kakiti kidogo kiburi imemujaa akiamujura kichwa imefura akiamuka kazi yake ni kutusi wengine Ghetto FM. aya Raila Odinga nagwe ni mbiego gweketha janga hii ya corona ni ate athithia tena imerudi kwa njia ambayo iko mbaya zaidi. Tena kuna eneo zingine za uchumi ambayo watu wanaumia kabisa. Kwanza tairia chingi no irugoro kweli anto bagatiga kumia najua ni gumu zaidi badaba kumia baumie buru serikali itajaribu kusaidia wale wengine ili waweze kumudu shida wakati huu kama sasa urugori ugate as the honorable prime minister said it is true some segments of our economy are indeed hurting ewe Raila ate the honorable prime minister aya no utwire sekta ile koche uchumi chumie
bumanite mono bukuinga. The hospitality sector, bars. Ibwego gwetamba tiga nkundi Nairobi kwire kiria gikwirigaria. Ati kuna mtu mmoja ati Kenya anaweza tuweke kafyu. Mwire Nandi ni ate bukwenda. Tufunguliwe manake sisi ndio biashara. Sisi ndio tumeajiri Uhuru. Mwambie hivyo. Uhuru nkundi irienda kuliterwa roku tionthe. But the most important thing is that we must stay safe. Nkundi auga kenda boa safe no abwikire kafyu. Sasa ni nani yeye atuweke kafyu? Ni nani? Uhuru muchokeria kiurigwe. The measures that we have imposed are not my measures. Nkundi tugutebwa Uhuru bureokerirwe na waigwa. Aliambiwa wapi? Alisikia wapi? Alisikia wapi? Uhuru ni atarambale kubara bakwirire othithio manto jau. The doctors, the medical practitioners, the scientists. Gaturekane na bode unkundi twire kamwana gakaigwitaga nimbi. Kamtoto kadogo men. Rais Kore na miaka ngana. Mimi hata nashindwa, mimi ni karibia 60 bado naitwa kamwana. Kamwana hili. Okero hori kamwana na miaka ubatu tutichiari. Okira, iu ni ambulance. Gakuri na nkundi eragwatwa ne ajali. Ina ere. Kwa ambulance. Lakini imefungiliwa Thika. Urigwa ate okithekaga kuri na ajali. I feel monoculture is stupid and very immature. Uhuru otego Nandi. Egeto FM.